Alhemičar je u potrazi za istinom. Onoga trenutka kada prestane da je traži, umro je. Kao i u terapiji, istina je nekada samo prihvatanje i jedan dug proces žalovanja. Žalovanja za neostvarenim željama, izgubljenim ljudima, propuštenim šansama. Otkriti istinu nekada znači prihvatiti stvari onakvim kakve jesu, jer dalje ispravljanje često donosi samo još bola. U potrazi za istinom čovek sazreva. Sazrevanje je shvatiti da je nešto zauvek izgubljeno. Alhemičar je arhetip čoveka koji u svojoj patnji traži smisao. Potraga za istinom je stvaranje smisla, koji nam omogućava da idemo dalje, da prevazilazimo probleme, da i dalje uživamo u lepoti života. Alhemija, to je pretvarati jedan oblik u drugi. A šta je onda pretvaranje bola u lepotu, ako ne alhemija? Možda i najvažnija alhemija od svih.